kuri wowe wahoze umbaza ngo u Rwanda rurageraho ryari nicyo gihe cyo kugira ngo turebe RDF Special Force ubu bimeze bite kugeza ubu. Intwaro bakoresha ni ya sniper, ni pistol yo mu ntoki ndetse n'imigozi, nibyo tugiye kureba. Abanyarwanda babumvise ati ni kubw'igihugu nkorera. Abasore bibizigira mu bitugu, urabona ko abahungu bakoze umubiri. Special Force urabyibuka ko gahunda ni ukubara mu minota tukareba baramara igihe kingana iki. Baratangiye abahungu biruka cyane ku muvuduko. Ba sniper baraza kurasa kuri metero 300, barasa no kuri metero 100. Aba pistoli baba barashe kuri metero 10. Katurebe aha niho bagiye kurira muri iriya etage, niho ba sniper bahita bajya hejuru mu kirere. Kuri inshuro n'aba snipers babiri mwabibonye kare ku gihugu cya Ethiopia bari babiri, wa kabiri niwe watumye batsindwa. Aha saba sniper b'u Rwanda bo baritwara gutereka turebe. Tayari wa mbere yamaze kurasa, undi nawe nuko abahungu bararasa. Aha cyane. Felicitation kuri aba snipers b'u Rwanda. Aba snipers b'u Rwanda ntabwo bahusha, nuko twakomeje kubibona bamanuka bavayo hariya. Wa mbere ahita yiruka agenda, ubwo ni babandi bari gukoresha amapistoli, akajya kuzamuka kuri kira kimeze nk'ingazi, akagenda agahura n'indi challenge yo kurasa kira kintu uko kirasa niko kizenguruka, ariko umuhungu ntahusha. Amasegonda make cyane yari amaze guhita kirasa. Abahungu ba RDF bari kwitwara neza cyane. Baba sniper bageze noneho hahandi navuga hagoye. Hari aba bari gupima igipimo kiri muri metero 300. Abasore hari aba barimo barakubita bira bipimo biri muri metero ndumva ni 10. Katurebe sniper b'u Rwanda kuri metero 300, wa mbere arahushije. Ni kure. Tayari babandi bo barangije bagiye kujya kuri ku murongo wo kwambukiraho. Ba sniper bacu hano bari kugerageza biri kwanga. Ajya komeje guhusha. Metero turuwasa ntabwo ari nke. Metero turuwasa ntabwo ari nke. Wa mbere arakirashe. Genzi we biraza kurangira bitereka turebe. Gerageza muhungu, gerageza. Udukoze ego nawe aragikubise. Ndi yarahusha ntudukoze isoni nka Ethiopia kare bambabaje. Batubabaje ariko nta kundi. Turebe Wani baba sniper barangije se? Ago mbonye uburyo bavuye, ariko ndatekereza ari bo. Reka turebe niba ari bo. Nibo imbunda zabo zirabyerekana ko ari bo. Bahise bamanuka hano ngo hafite uburebure bwa metero 15 kumanuka ku mugozi. Ku munota wa 3 n'amasegonda 43 ba snipers bariruka basanga abagenzi babo bamaze kuhagera already. Reka turebe. Tayari bakrosinze iminota 3 n'amasegonda 49. Atakira mu kinyarwanda cyacu rwose. Izi mbunda bahetse nazo ubwazo ntugire ngo ni ibibonobono, ziba ziremereye. Aba bahungu bakoze umubiri, abahungu baba bafite imbaraga, baba bafite umwitozo. Ku minota 3 n'amasegonda 49
RDF Special Operation Force babikoze. Iyi ni replay baratwereka ukuntu babigenje. Ahangaha babikoze vuba nko mu kanya nk'ako gusetsa byahise byihuta. Aha ni hahandi ba snipers naho bakoze vuba cyane. Yewe n'uyu muhungu uyu nguyu uri kurasa kuri ibi bintu bizenguruka ntabwo yigeze atinzamo. Aba nabo bari muri metero 10 ntabwo batijemo ahangaha kuri snipers. Kuri etape ya kabiri no bisa nk'ibyagoranye ariko nabo bahatabarukanye ishema. Tugeze ku kindi gihugu. Ni Pakistan batangiye bavuga ngo Allah Akbar, Imana niyo nkuru. Nabo barayishyigikiye, imbere ya byose ni Imana. Reka turebe abanyepakistan niba team Rwanda ari buze kubikura imbere. Mwibuke ko team Rwanda yagize minota 3 n'amasegonda 49. Ethiopia kare yagize iminota 7 n'amasegonda 70. Murebe video nayishyizeho mbere. Abasore muri Pakistan bafite speed. Abasore bo muri Pakistan bararashe bose uko bakabaye. Yezo barahuje ariko nawe arabikoze. Team Pakistan bagomba kuba bafite imbaraga uko byagenda kose. Ntabwo warya uriya muceri wa Pakistan ngumbwire yuko nta mbaraga ufite. Mu Pakistan abantu bigeze kubaza bati Pakistan ni iki, aho yavuze ati ni igihugu, ati Pakistan ni umuceri. Ubwo rero abanyepakistan mwari umuceri kugeza n'ubwo igihugu cyanyu tukitiranya n'umuceri, ntimudusebye. Snipers bageze kuri bya bipimo bitatu. Snipers y'uburyo arakubita yihuta. Yabirangije mugenzi we nta rasasu na rimwe ararasa. What's going on there? What's going on the beautiful mine? Uyu mugabo byamugendekeye bite? Byashoboka ko ari imbunda zijya zibatenguha. Abanya Ethiopia nabonye imbunda yari yamukoroze, n'uyu ndabona imbunda iri kubimukora. Kada arahushije kandi ikintu kigaragara yagipimye. Ikintu kigaragara nuko bari abagenzi baba bari gukoresha amapistoli, baba barangije mission kare bavuye mu nzira. Aba snipers akenshi batinda bagatuma iminota yiyongera. Kugeza ubu sniper arangije ku munota n'amasegonda 58. Ye kumanuka ku migozi. No kuvuga ngo sniper bavuye gukubita umwanzi agahita amanuka ku migozi yavuye hejuru kuri etage mu kirere. Kavuze inzogera ati ndagiye. Aho bigorera ku snipers ntago barasa hano hamwe, bafite ibipimo bibiri. Bageze kuri second target ya kabiri nayo ikomeje kugora abantu muri metero 300 uvuye aho baba bashize imbunda yabo. Sora ahise kirasa. Abahungu b'u Rwanda hano babaye nk'abahatinda ariko bahise babikora ako kanya. Uyu musniper uyu wa Pakistan arabangutse pe. Arabangutse uyu bamuguteze yakumena umutwe cyangwa kakwahuranya umutima kawushwanyaguza. Mugenzi we aracyari kugerageza hara hirya. Reka turebe cyagerageza ariko minota 3 n'amasegonda 10. Wapi arahusha, wapi ararasa imisozi arayirimagura. Sniper ko ari mudahusha, urahushute kandi izina ryawe ari mudahusha. Turaza kwita muhusha. Abahungu hano barimo bararasa twatuntu nabo baratwegere barimo barasa.
ahangaha hari ingano y'amasasu urasa bikakurangirana ugahita ubisiga nyine, ubwo ukavuga ko bikunaniye, ubwo penalty igahita bajyaho mwese nka timu yose. Aba barimo bararasa amasasu bari kuyakoresha neza, tayari babiri bararangije, hasigaye umwe. Katurebe bava hariya bahita bajya kurira kiriya kimeze nk'ingazi, bahita bamanuka nako berekeza aho bagomba guheta akagongo, bakinjiramo bakambuka. Batwamaze kubatsinda tayari, twamaze kubarusha, bageze ku munota wa 4 n'amasegonda 13, kandi timu Rwanda Special Force yagarukiye ku minota 3 n'amasegonda 49. tayari Pakistan turayandaritse, tuyikubitiye ibinyafu mu mbuga. Sniper nibwo ari kumanuka, ajya Sniper yaratanyutse. Sniper ntabwo ibintu uvuga batarabona aho ndandi kubaseka, ariko wangezeho natanyuka ku minota 4 n'amasegonda 45. Pakistan umuhungu yananiwe, minota 4 n'amasegonda 48. Pakistan turabarushije mwabagabo mwe. Congratulations kuri team Rwanda Special Force, uyu munsi babikoze neza. Congratulations cyane. Ni Bacon of Hope Magazine, ndebere ko wakoze subscribe ni butari wabikora, uhita ubikora ukibyibuka, and then dukomeze tubane muri ubu buryo bwo kubaha amakuru ndetse nibiba bigezweho birebana n'u Rwanda by'umwihariko. Nakomeje gukurikirana ngo ndebe ko hari abakobwa b'u Rwanda bahari, nababuze ariko niba bahari buriya tuzababona. Thank you so much, mugire ibihe byiza. Nitwiringiye Imana Patience, anytime nshobora kongera kugaruka.